Adilo ayu pedingahang munyin bali supamagai ditu di kantor jawatan jawat dini jawat itu tu sing ada anak nawang yening adi enyak ben abulan lan menganten nyakin ya beli kengken ya lo nyak kita betul Adilo ayu beli truna pengangguran beli subeng ngelamat nanging pusing ada lowongan beli subeng ngelamat nanging pusing ada lowongan kini yang dadi pengangguran sebatak loh pakin mecucun galer buka turisnya natat belek tulis bidate mulai jelek adilo ayu pedingahang munyin bali subamagai ditu di kantor jawatan jawat dini jawat itu pusing ada anak nawang yening adi enyak win abulan lan menganten adilo ayu beli truna pengangguran beli subeng ngelamat nanging pusing ada lowongan beli subeng ngelamat nanging pusing ada lowongan Sarjana
teken lawar penyu ang sapang doken pun buke malu kang wang jani pada balu Nyai sumping aji terigu kapot teken dona biu uli pidana tengah dengugu kang wang subang pada balu ang sapang doken pun buke malu kang wang jani pada balu Kuseng radi Ane ngabeli yang mekejang ya super ilang Yen memu kenal pasal kau api Pasal 303 tuh ya Kulian iseng dadang bonglah Sud nguopin dipisah ke mejahitan Kedot hibur kena ngilangin kiap
rame mekedekan ya meceki. Iya cok, itulah coba dadong man socok. No, dadong mencari ngilis kok. Dadong bongla jo polisi, dadong bongla jo polisi. Kadang meceki man rejeki, pemopot ada capai polisi. Dadong bongla jo polisi, dadong bongla jo polisi. Kadang meceki man rejeki, pemopot capai polisi. Bongla uyut ule ngepidan orain suwut, sing menguku cara anak sing setuju. Misi cekianngsap peken panak cucu. Kadong bongla pun taga pantit nage pesu. Aduh dewa ratu, dadong coba tua, dadong senawang hukum. Đợi dadong rangkeng apa bang với dadong nyibun kapak-kapak ikut dadong bener kebiasaan. Aduh ingu kena hejani kene keto gumi jani tu sing dadi ana ngabeli yang makejan ya suba ilang yen mamu kenal pasal KUHP. Ulian iseng dadong bongla suut nguapin bisa ke majahitan. Adot ngibur kena ngilangin kiap. Rame mekedekan ya ngeceki. Ayo durah coba dadong anak kok besar anak. Dadong bongla jo polisi, dadong bongla jo polisi. Kadang meceki man rejeki, pemopot mencegat pahit polisi. Dadong bongla jo polisi, dadong bongla jo polisi. Kadang meceki man rejeki, pemopot ada pahit polisi. Bongla uyut ule ngepidan orain suwut, sing mengudu cara anak sing setuju. Ngisi cekian usap teken panak cucu. Dadong bongla kuntak panting nage pesu. Yen semua berurusan pasangi perkedeng, apa poin ngurusin di dado sak maka ngurusin bangke ben mani ya ke bangke. Sangka cikedek yen dini pedato cange mati nyen tanggung jawab. Hah? Yen masih cikedek apuak ketong kenal ningin. Sing ramah tiapin kumine panap apa ngidayang ngulehang isin batang timbang jumah yang menongkrong kang wangadati dagang koran liat paling gelar-gelo najang koran ampang ada anak nuju Lampung stop panen ngende barang dagang koran pada samrak turun ke jalan
untuk kejaman reformasi sebelum atau KKN korupsi nepotisme. Ada Torres jenengan cara turus, ia ngomong yang saya ngerti bahasa Inggris. Yang sautin nanti yang bingung ya masih bengong. Kene bebeloge sing bisa bahasa Inggris jagawakin supeng orang. Hello sir, ini koran baru not. Koran pak, koran Bali Pos, Jawa Pos, Nusa. Beritane gonyang-ganyeng, gumine benyut, makejang ngajak kuyuk. Koran pak, koran. Hargane Rupiah pak, pendadok sawah niki. Sing ramang siapin gumine panas. Apa nyida yang mulehan isin basah. Timbang rumah ngoyong menongkrong kang wang dadi dagang koran. Lihat paling gelar-gelur nanjang koran abang ada anak meli. Tujuh lampu stok panen ngendek barak. Dagang koran pada samrak turun ke jalan. Ane ada berita hangat untuk kejaman reformasi sebelum atau KKN korupsi nepotisme. Ada Torres jenengan cara turus, dia ngomong yang saya ngerti bahasa Inggris. Yang sautin dia bingung ya masih bengong. Ini pembelongi sing bisa bahasa Inggris jagawakin supeng orang. Hello sir, ini koran baru not. Halo, Sira niki. Siang, Lestri Sunari Niko. Dados kenalan lo. Dados. Ketemu nge. Nge, rek matahari nge. Dia ngagen baju barak nge. Yes, oke. Iseng-iseng memaca koran, ngalih kenalan anggona tunangan. Yen ninga cocok langkar mesuratan, yen nawang bagya gelebung gena bintang. Ilo Sri Sunari kone adane, anak bajang genten uli selat gunung. Merluang jodoh teruna muah nak balu. Tiang keterima ia ngajakin ketemu. Ketemu dong. Maka siabri kalau tiang ketemu. Ilo Sri mokomola dewa ratu, keblengar tepena bintang kati kelengar, kememegan meplengak saya bisa ngomong. Mau cari siapa?
Nahe demen man gegelan baru uli selat gunung kaki tugasyo jantungnya mepalu mare ketemu aduh idene munju Aduh ci Banyuang deh yang dimunyi aden kan jaluang munyi halus mulus aduh maro ketemu kengken dicaro derem gelilingan not ilo seri sunari kone adane anak bajang genteng uli selat gunung merluang jodoh teruna muah nak balu yang keterima ia ngajakin ketemu dong. Mekejabri kalau tiang ketemu Iluh seri moko mola dewa ratu Keblengar tepena bintang kati kelengar Kemamagan meplengak saya bisa ngomong Mau cari siapa? Mbak baju merah. Melia kucit mawada karung mare kejengit iki yang bingung menang di kliap kadenang luwung setan nyarat aduh igene longgong aduh igene longgong cuat keper di jalane mekejang anake ada temeki tenulikin tuba banyak sing ada ngerungu kaman ada kedak lidak ajani beli nampedang ande api tulukin sanggen debong sedih hati ngelah kegelan moblong udah baik masih demen nguberin datang menganggur ada ngeret-ngeretin kenah nganggur tua ada nekaratang beli yen nganten abang tuh sing meli kasur sur hari bapak sur nih sur keper di jalane mekejang anake atau temeki tenulikin supe banyak tuh sing ada
ketak lidat ajani beli nam pedang. Ende api tulukin sangger debong, sedih hati ngalah gegelan moglong. Dia penemoglong udah balik masih demen nguberin, tetep menganggur ada ngeret-ngeretin. Karena nganggur wah ada saratang beli, yen nganten abang atuh sing meli kasur. Sur, ari babasur ne sur. Dia penemoglong udah balik masih demen nguberin, tetep menganggur ada ngeret-ngeretin. Karena nganggur suah ada saratang beli, yen nganten abang atuh sing meli kasur. Ongke aktayun delengkong, beli mulai cair, maimbo hati kahe sombong. Ende api tulukin sangger debong, sedih hati ngalah gegelan moglong. Pusing anu anak aloh kosot mengiler, cara jani yang kantonge suba tebel, nyetir mobil kelas mewah, diapin tua ngenah negagah. Ya betul. Pusing nyesel, diapin bumi sekalah zaman. Yang ngepesu dina hati yang bakal muku. Penganggo nyetel cukuran polisi, kamu melalui ketajan sinali mane ada ngisi. Bapak nawakan Pak niki nak kuantah tabuh niki Pak. Angin mangdo puput ring luwur manten, wawu teh duang saut. Ledang Pak nggih, kang wong suber, mamo dalam kumis. Angon nyarua mileten, ide cumi. Iya kando kantong esen misi pipe. Ada anak teman mengibe. Yan, Wayan, keringgan ini setepal saja. Udah singa ada diangkatan kan ya? Akhirnya, Wayan bermeti kok. Ikan cuma yang kelima dari angkatan. Kenyehatan Pak Mus. Mata baik dari juga Pak Mus. Matan baiknya umlinya mau apa mau ngerjain mau beli tuh akhirnya nyaknya tidak mau menunggu jarak nih mau ngerjain gak nyewa aja tuh kesangan makin saya nama bidan cumon dia di udah ada waktu pusing nyesel yakin bumi sekalah zaman. Yang ngepesu dina hati yang bakal muku. Penganggo nyetel cukuran polisi, kamu melalui ketajan sinali mane ada ngisi. Pak Ketua, maaf, seutlah itu sekat itu nyanten banci. Ketong beli bencang
jempol tuh. Iya nah, pelan-pelan lantas. Tangawang super memodal berkumis. Anggapnya ruang lete di cumi. Ia kantong misi tipes. Ada anak mama ini. Kawan super memodal berkumis. Akan daluang lete di cumi. Ia kantong misi tipes. Ada anak mama ini. Monyen ilohe ukaya igula juru rasa kewah menyaingin jegege cara dedari yaning di suarga iloha buka Dewi Supraba nanging ayat iloh pede masa hago bedadi kalebake dijebuin mengalih bagus sebeline makabro yen umpama yang tiang bicara bintang sinetron nanging abasik jelek kebeline mapunya sebilang ngepukin anak kebajang matane ledah anak normal tuh loh. Dede ilo nyeleken beli tua jenenge jelek diapin jelek beli soma adi aneh aja kapula selesai belapane ya belapasu celebing kahadi beten diu ada kene ada nek gitu bumi linggah gelap ya liu beli tuh beli bagus ingehang jemu nyintiange tain belek ya tain banget subah jala kemaraya ingat beli gerang mawadah sidi jailala bawang pak-pakin apin kudiang soma padidi jele malah kangen tatake nah nih ilu mare ya senawang artine mekurenan napi artinya beli iya nak mekurenan artine makurne jele malah mula aja gaduh nih nakakin oh gitu beli nah gitu bang ilu nawang dengan iluh cap kaden dogen jak cemburu iluh terus nyempang sing gitu dijebuin mengalih bagus sebeline makabro yen umpama yang tiang cara bintang sin
jenenge jelek. Diapin jelek beli soma adi aneh aja kapula selesai. Belapane ya belapasu celebing kahadi bependiu. Ada kene ada neketu bumi linya gelap gak liu.
Jejeke manis nyunden hati Ada megambel ada masih mengigau Mirip hidup itu sekuangan apa Menyaruang deweke liu ngelabutan Aduh, 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 aduh Disubane punya Disubane punya Janaknya pada mengalir Menagih tipis Tu sing ada pipis Mula kantongnya kembang kempis Hayang den pidan gumine kekene Suba kepelet hidup enatake Ngale gae gajeh nguberin barang Lemah peteng jak ngitungin isin basange Kalau coba kecekuk baonge Seduk kerasa pao segeleka Liu suba dagange utange Pianak mengaling nyakolahan sing hidayah Abad selikur rau makin mejanten Kaliugene sampun ngawit ngerang suke Agak lacure nganggon ketekan tuki Mewastu jagate genyong rakyat inyun sing adeng rumah Kalau suba kecekuk baonge Seduk kerasa pao segeleka Liu suba dagange utange Pianak mengalir nyakolahan sing hidayah Abad selikur rau makin mejanten Kaliugene sampun ngawit ngerang suke Agak lacure nganggon ketekan tuki Mewastu jagate genyong rakyat inyun sing adeng rumah Abad selikur rau makin mejanten Kaliugene sampun ngawit ngerang suke Agak lacure nganggon ketekan tuki Mewastu jagate genyong
rakyat inyun sing adeng rumah abad selikur rawuh makin mejanten kali ugene sampun ngawit ngerang suke agat lajure sene masih ya pada ingu ada ini ada demen begitu ada masih aneh kudu memoto ida dani sane senang memoto ada pesan momo bakal atohin yen momone aneh bakal atohin tapi setelah mengganti Sangkau ada sesenggak beboto menang kau hedadi benorang kangin nanging lacur ya tipis nesu betelan siap betet kancing niki di skala tak udah kadang sumpah nekang tipes ayo dong pergi dong ajak dong ajak pergi laresen dong napi rerah dong ber ambil langgar ke dagangan dados senang memoto ada pesan momo bakal atohin yen momone aneh bakal atohin dimenangit tuh sing dadi apa dikalahe bisa dadi utang buka nasi supaya dadi buku super telah maro latas meso selam Racok ngetaken basang dumpla di margene gede
Honda Astrea Ulian menyicil Lia Clio ngedengan kedua gan ruang gueng di jalan kebut-kebutan. Aduh, Ibrajok kaya caplok keterak terak kepusu dagangan kopi, dagangan nasi padeteng kejut niwasin berajuk kejap di margene. Aduh, ada ya aduh Ibrajok kaya caplok terak kepusu dagangan kopi, dagangan nasi padeteng kejut niwasin berajuk kejap di margene. Berajuk keniwang sing adeng gungwang ela mangalulu ngalang giling cara pompongan tu sing merasa dewek kepanapan kocong mare ingat dapetang di rumah sakit. Honda Astrea Ulian menyicil Lia Clio ngedengan kedua gan ruangan gruweng di jalan kebut-kebutan. Aduh, ada ya aduh Ibrajok kaya caplok terak kepusu dagangan kopi, dagangan nasi padeteng kejut niwasin berajuk kejap di margene. Aduh, ada ya aduh Ibrajok kaya caplok terak kepusu dagangan kopi, dagangan nasi padeteng kejut niwasin berajuk kejap di margene. Mirip merasa dewek robot mewata kawat balonge besi jungklang membading lalang keliling mare ingat dapatan di rumah sakit mare ingat dapatan ya di UGD mare ingat dapatan batis sekipe alias diamputasi.
anti bengulululu. Ada apa aneh bakal sebatin, mirip tuna beli makurena. Punya binjo beli kamu mai, tu seng taen ngitung ngapi anak cuma. Jani cema tua rau setila, piana ilang kambel monong penganggo. Tua ketu bajang-bajang cara janine, pasumule tu sing adone nakoni. Kaden menggae des lemah maraya teke, bengang bengong buka kena bebai bong. Uli bidan beli tu sing taen rumah. Jani mare inget tekening pekewa. Bapane macan duga piana eletado. Ulian beli piana ke jani nurase. Nying menyuling kata ke ngerejang diwang emena cening udiang eling. Panake ngamul ilang ngabegen darah ngabesuling kanen nganten suba beleng. Bebek jambul cuma ngoten, bebek ngambul nage nganten. Nih suba pang tawang beli ye kija ya lakon mama ulian dikas beli nepidan jani piana ke menurasen. Weh, tenajak beli dogen pelihanga yen seng benyo nage pidan ada yang nurase. Rikala dini beli bengong pedidi. Ingat Bingung hati yang suba bingung, paling hati yang uyang paling, serayang seruyung uliang basange puyung, puyang tendase lempuyangan, macet jalane jani macet, seret sing nyidang meserot. Dampat dempet saling ya serampat serempet, kepret biar montore cara sompret. Pak polisi bincuk keprat keprit, dong tulungin kurenan tiange nyakit, kuliah beringkit supaya jerat-jerit, kudiang jani montore kadung majepit. Hei, maju. Ya, maju. Tolen adolot, motor ala beb bintang kene bak nih. Ada Cinata, Cinata jalan nenok jalan. Gomel berdapal tuh nyang, sepak ke atas bakat ya. Wih, bodoh gati, jadi ingung aki. Ingung, hati tiange ingung. Jalan rame, mengejaran cara linu. Sopir dengang, mengejar ya mirip babudo.
bangkyang padha ngedeng angkuh. Macet-macet jalane jane macet, seret-seret sing nyidang meserot, dampat dempet saling ya serampat serempet, keprat-kepret bel montore care sompret. Pak polisi inco keprat kepri, dong tulungin kurenan tiang nyati, kuliah beringket supaya jerat jerit, kuliah ngajani montore kadung majerpet. Tiang jejer tiang nakal lekat di jalan, pusing ada aneh aja menandan. Nyaman tiang ajoh nongos di kerandan, liang kecongah dipak-dipak cara-cara. Jani pusing cara itidak nak lo habajang kewa mengalir. Yang jani jamane super maju, kuliah lo bisa ngajakin pesu. Kadang-kadang buah bonine biu kayu tasah itunya. Baca-baca cara jamine supaya lalu buyak nak guna. Ada nawak beli memuni, ngaya baca ngati yang seng maji. Nyelekan anak tu kena bisa beli sapet kena tingkap berdidi. Jajah sama simpai keladi, bubuh sagu anyunya tuna. Sudah tua masa zaman magadi, bila basuhnya tuna. Adi ngomong keto sama beli rumah, sing tayang rasa. Apa nak beli melalui aneh lakar gagan subah ada selesai. Yang tu senggol yang beli, numpunang memuni, nyelekan dewek tiang. Ada je saling tudik, yang merasa anak gegelan nelingahan. buah bonine iu kayu tak sakti punya
bajang-bajang cara janine subel layu uyak natuna. Ada ngawak beli memungi ngaya bajang tiang seng maji nyelekan anak dogen bisa beli ang sapet kena tingkah pedidi jaja salah sungkeng geladi kumpul sadu anyunya tuna sudah tua masih ada mana jadi bilang apa sudah tuna Adi ngomong gitu sama beli rumah sing tae ngasa apa yang beli melalui anelah kerjakan supaya ada selesai yang tu sing yang balik nyumun nang menguni nilai kena dewek dia ada cesalan putih yang merasa anak jajalan nengahan Do you feel my heartbeat? Drop. EJ. Rock to the rhythm, jam to the beat. Rock to the rhythm, jam to the beat. Gegaen super kejemak tindak kebinco tiang cara anak kebudo tadi burung tadi bos neng ramanya mekan sirahe pengang mirip betapa limane antung ranayang ngalih abadi pemuput net yang rugi nyileh kepipis dume krisis ngai kantong kembang kopi yen ning nasib tusing abadi keliti rugi gede tapi saudagar bangkuk lacer titiang lacer wisuang pipis batene sepatu tipis mengemasin kantong tiane buyung payu jani titiang serayang seluruh Jam to the beat. Rock to the rhythm, jam to the beat. Rock to the rhythm, jam to the beat. Rock to the rhythm, jam to the beat. mirip betapa limane antung ranayang ngalih bati
luput net yang rugi ileh pipis Keme krisis ngae kantong Kembang kepis yen ning nasi tusing dadi keliti titiang lacer rugi gede dadi saudagar bangkung lacer titiang lacer mesuang pipis batene setate tipis mengemasin kantong tiange puyung payu jani titiang sayang setuju lacer titiang lacer mesuang pipis batene sepatu tipis lacer titiang lacer rugi gede dadi saudagar bangkung mengemasin kantong tiange puyung payu jani titiang sayang suyu sabang adine ada apa nina adi untuk beli oleh abulan super ambresan adik ragat megati ngalahin beli beli kamu sering jalan anak tua melalui karena dalam anaknya sehatan rumah apa buen bisa geselah tembok membasa manis bungkung pendok sedang dituju burik kenyongannya manis salah tembok makita nyuyo
beli ke keto, beli kamu sing jalan nama tua melalui. Karena dalam janatnya sing adeng rumah. Apa buen mah bisa geselah tembok. Manis membahasa manis, bungkung pendok sedang dituju, kakek murid kenyongan manis, selah tembok makita nyujuk. Kang adi ngeleme kena beli liwat pengen sirahe enyut-enyutan pusing beli elah nungane anggae apa kel jemaah sekat kumine ke ulungin ebeng tore suwung aliane puyung. Gitu bas ngencot deh adi ngurin beli nyuluh lindung sing adolenan gaene kento saja nih bas gitu beli ngoyong dogen sing beli ngrama ken-ken ya garang kianak garang utang pang tawang sabar lo merosi